The 10th foundation day of the Kokborok literature magazine Jorani Khorang was celebrated at Dasharath Hall on Monday. The program was inaugurated by Tribal Welfare Minister Vikas Debarma by lighting a lamp. It was attended by Director of Tribal Research and Cultural Institute Ananda Hari Jamatia, poem writer Shafali Debarma, and Dr. Satya Ranjan Debarma. The welcome speech was given by editor Narendra Debarma of Kokborok literary magazine Jorani Khorang. Likewise, Tribal Welfare Minister Vikas Debarma spoke a few words in the program. Samung tangnani bagai, dofani samung tangnani bagai, degree kotor nanya, bekasi nang, bekha tonghakai, dofani samung tangnanu, anu oneke sawo, nor jotono saimono, ani school kerui, school bumung sekeri fani, hai punang punongnya, school bumung kerui punang dofani bumung samung tangnani hindo. অনেকে সাও অনেক শিক্ষিত বরক সাও আরে বিকাশ মন্ত্রী চালক মায়া বিকাশ নি লেখাপড়া খাইমানি করে স্কুল বরক কোনো সাইমিয়া আতা পাতা সাইমিয়া আরে বরক নি দফানি বাগৈ সামং তাংনানি বাগৈ স্কুল পড়িনা নাঙ্গিয়া কলেজ পড়িনা নাঙ্গিয়া ইউনিভার্সিটি পড়িব নাঙ্গিয়া বখাসে নাগো বখা অনেক শিক্ষিত বরক দङ দফানি যতন কুসুক সাকা কানাই jotoni sinjak nukjak dofani bono joton sestoni sing simne otong kintu dofani boi kam kaisa bono samung tanya nijini simin wanchugo ango kongno sano sing jara tini ojon joton sikkito joton kotor chakri khenai doctor engineer professor moni saka ngang moja khomulung nibo joto professor ni tini ojaga kaisa ngo tongmani bong conference tong dofani samung tangna bagai kotor degree nana nanya dofani samung tangna bekha tong hakai dofani samung tangmano sijak nukjak jeng joto dofani kotor ni sau kintu dofani kaisa kono samung nago kono borong suba makre geri borong suba makre para suba makre society suba makre sak ni simi wan chugo amailo phayo jeng yak ba yak mili layo chini dofa borok kasai toka buni dofa onek haksalo sabaya nungbaya nok khuk lama kaham tui kaham lama one sijago ja jaga chini tiprasa jaga kai kutuk urang saima ka tiprasa kami ne borok kasai toka se monai ma seri man nai ne tangai sing agu kui maya borok hol dito 타sim dara sai thanga chini basa butiro jotono drugs sawi jotono thuina lama thang tong borono to thuina lama thang tong jotono ta ago ki mara asu ma kam khale ne mule jotono ma ka yak maro male amale bagano jara noro boza tongnai rok doctor engineer professor joro sikkito horo parano sing yakai hila parawot sikam jati rok nijini kamino yakai boro shohor nok tongnai A prize, award and certificates was given to the winners of the art and quiz competitions in the program. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.